Murakoze cyane nimumara kubikora. Muze kwicara nimurangiza kubikora neza. Turashimana kubwo uyu mugoroba kw'iri joro, kubwo ijambo mami yavuze ndetse n'indamutso muvandimwe umuyobozi wa BCC yatangiriyeho. Pastor Alphonse ariwe host wa hano waduhaye ahantu, wenda ntiyavuze amateka exactly how it come ko tubona kuba twabahangaha nka BCC. Bashyize itangazo kuri internet hanyuma barikuraho cyangwa se bemeranya ko rivaho. 1 week later baremeje ko mbese batagikodesheje. Then it happened ko nibwo Blaze yaje hano kumushaka, asanga ubundi ofa yararangiye. Aramubwira gutya, nimba ari Masasu nzahabaha. Nizeye ko ndamubeshyeye. Aravuga ngo nimba ari Masasu nzahamuha, kandi twari tumaze nka wiki imwe ndi Sweden yakurikiye the whole ahaduha kubera icyizere afite ko tutari abantu babi, ko turi abantu b'Imana kandi tutazakoresha nabi. Thank you. Twaraganiriye mu rugo amasaha 2 numva nditurangije, ariko nizeye ko hano tuzakomeza. And I promised to come home and talk. Maze imyaka 41 kijijwe, kandi nagize ibyago n'amahirwe avanze yuko ngikizwa nahera ko njya mu murimo w'Imana, kuko aho nakirijwe bahera ko bandikira serire nahagana by pastor after 1 week. So mba oblige kuba ndi umwana nigaburira, ariko ngomba kugaburira n'abandi. Bifite avantage desavantage. Avantage ya mbere nuko ntabwo ufinata, ntabwo ukina, kuko umwana w'imfubyi responsable w'abandi nta mwanya wo gufinata wamwe, nta mwanya wo gukina. So it give me a sense of responsibility nkiri muto mu gakiza. Niyo mpamvu mu bintu bintera isesemi n'abarokore bavanga birandya, kuko babasana batazi icyo bakora. Umupagani weruye it's okay, ni choice, ariko umurokore urimo atarimo neza it make me some. Ni kuvuga ngo kubera ko nari umupagani uhiye umuzima pe, ibyaha, sambanyi, kunywa, kwangana, irondora koko, irondora agaciro, irondora value. Ikintu ntafashe gusa n'urumogi. Icyo gihe cyacu rwari runahenze ntitwabonekaga, kandi harataraba amazu ya hashishi yoroshye. Nicyo ntafashe. No gukora ku mbunda sindakora ku mbunda, kandi nitwa Masasu, ariko sindakora ku mbunda. Seriously, no joke, I never touch a gun, never. Sindakora ku mbunda physique, kandi nyamara nitwa Masasu. Kandi Masasu aba mu mbunda, ariko sindakora ku mbunda. I never touch gun physical. And Imana yabikoze express. So uyu munsi ndanezerewe kubera ko uyu mujyi najemo gukora iminsi 40 n'ikigiranye hari hafi y'ibitaro byanyu hamwe n'uriya musore for 40 days. Yari muri summer, and I do remember the 3rd week how it was painful, humid, and then I made it dry, no water, no food, nothing, on the mid of
July. It was like, oh my God. But hari icyo nashakaga. Nari nzi ko iyi Canada mufitemo sign yanyu ifite icyatsi. Buriya ni healing symbol. Unfortunately, you die from diseases because you don't know that you're in a country where healing is supposed to prevail, but disease prevail because somebody had to claim it. Iriya symbol y'icyatsi ni medicine. Ubundi iki gihugu cyakwiye kuba ahantu umuntu agera agakira. Ariko murapfa nabi nk'isazi kandi ibirwara byose bitaraba ku isi byadukira hano kandi mwariye. And I had some kind of anger like God. This country is multi-dimensional. Iyi country ifite diversity, one of the heavenly country. Aho uw'umuhondo, uw'inzobe, basangira bose, nawe waraje nanjye naraje. Ntabwo nzibagirwa muri 2003, ninjiye Montreal ku airport, 2003 hashize imyaka 20. Umushinwakazi niba ari umushinwakazi d'origine, arambwira, tuzi ko mfite uburenganzira bwo gusubizayo. Namubwira ntabwo mfite, wajuje nanjye naje. Ariko ntabwo narinje nka refugee, narinje for 4 days nje kuri igiterane ntaha. I understood ko Quebec is one of the hardest provinces hano, kubera Quebec ni nko kwijwi batumaga abantu bananiranye ku isi. Actually Quebec kwijwi abataza amateka mu Rwanda y'umukobwa atwaraga inda, it was a shame bamujyanaga kwijwi like rejection, apfireyo. Noneho Quebec niho boherezaga abandi yose yananirwe muri prison mu France. Niyo mpamvu baje hanga kwera abapadiri baboherezaga bazafite umujinya w'ibititwa Imana ryose. Muri Quebec batwara ngo Christ. Christ ni igitutsi gikomeye. Sacristi. Iby'Imana byose ni insult. Abataza amateka rero mubimenye. You are one of the hardest province in the world, anti-God. Niyo mpamvu hano LGBTQ ubusazi n'ibindi, it's prevail. The spirit is there. The atmosphere is packed. Nanone hakaba extreme yindi. Canada is a good, best country in the world. Aho unity can work in diversity with joy. No kuvuga ngo umuhondo uwavuye Bangladesh yumva ari Canadian kimwe n'uwavuye ruguru. Uwavuye ntawumva ko arimo Canadian than anyone. Nje nagiye ahantu bita Westkaganish, ni 3000 kilometers north, ahantu muri summer iba -2 degree. Iriya barya ifi mbisi. Iriya urazamuka 3000 kilometers ugenda. Nagiye n'imodoka hafi umunsi wose iminsi 2 gutyo. And guess what? Ngiye gushaka agapira na mbaha ndakabura kuko the smallest size yari double yiyanjye. Kuko abantu bose umuto afite ibiro 150 nibo bato. Ntabwo nibagiye umunsi umwe nsengera umuntu ngwaho nari ngiye kuhafurira umwuka. So baba hindi ba grave. Ndikwivugira iki? This country can experience the highest revival, the powerful transformation, and iki gihugu cyaba paradiso igenda kikana influence positively isi. Far even more than US and Russian even. So, thank you, umuyobozi wa BCC. Nzagaruka ejo bundi muri me. Zabanje no gufungura church yanjye. Officially
hanyuma gusa sinzakira umuntu uvuye mu macaci y'abandi, sinshaka kuba igisambo cy'abayoboke. Nzakira umuntu uri churchless wakijwe mu muhanda, nzakira umuntu umba prove ko rwose, kuko we can't build the kingdom by destroying the kingdom. Kubera nasanze hari abantu dutoza muri BCC bakarya ijambo deni bataha bakabura bafitinga, agasanga pastori ntiyemera fasting, kandi we biradutunze twebwe. Mu myaka mfite ya 60 above 65 uzamuka, ntabwo wangana nanjye gutya urya cyane, upfa vuba. None ibyanyu byo binigi terrible, biri chemical. We believe in deliverance and liberation. Twemera ko umuntu yagira ingoyi zimubuza kubiki akabaye cyo. So nimba umuntu umwigishije deliverance clear yajyaho ajya bakamubwira ngo ntibaho kandi ingoyi zimumaze, so I will come in May. Nzaza gukora conference y'aba leaders, nzaza for graduation, ariko nzana officiellement kwakira babandi bari mu muhanda. Sinzakira abantu babandi kuko nabanishe BCC. Ngomba gutandukanya BCC nka school, nka place, platform na local church aho ngira modo, kugira ngo wa undi utazi ko church family beho abone kwibaho. Kuko hari ibintu tuvuga theory ariko bidafite pratique. Hari abantu utazi ko umushumba yaba umubyeyi kuko bamenyereye abasiwo. Hari abantu batazi ko umuntu yaba umushumba akunda baragiye atarabarya, atabakama. Hari abantu bazi ko being a pastor just ni nka businessman, ariko batazi the heart of a father. Hari abantu batabizi kuko ntibagize bibona. Rero tugomba kubereka model. Birabaho. It's possible to be a pastor and a father. Maze imyaka 41 rwose nkorera Imana, nabonye abantu bashumba bari miserable. Hari abana apfuye imburagihe kubera umutima wabo waraclashinze. Kubera iki? Babaye aba PDG, aba director general, pressuraza baracrackinga. Masasu ngomba kubaho kandi cyane kanatinda. Kubera iki? Kuko I'm not here to crush your calling. I'm here to unleash, to lift you up. And more you go up, more I rest. More I delegate, restful I am. So birashoboka ko umuntu yaba umukristo for 40 something years, akaba umukristo orawa nkuko yabaga umukristo ibuyenzi. Akaba umukristo wuzuye umwuka wera, wiriza ubusa on the middle of this pressure ya hamburger, nkuko yiriza ubusa kera aho atarafite icyafungura. It's possible to love Christ when you poor, and to love Christ when you feel with stuff. Nzaza kubasura nga misiri imbere mfite jet yanjye. Gose. Ntabwo Yesu azaba yakuze yameza amahembe. Hazaba akiri wa Yesu n'igihe nambaye ipantaro imwe. He never changed. He was Christ when I was young. He's still Jesus today. Barambwiraga Masasu arasenga birumvikana, nagasore yarangije amashuri ntari shwa y'akazi ubushomeri ndayarangiza. Hanyuma mbonye akazi bati buri aracyasenga kuko atararongora, ndarongora. Aracyasenga kuko atarabyara, mbyara batanu. Aracyasenga kuko nta modoka iraza, modokasi. Amarezo n'ama pretext azaba. Ariko uzi icyo ashaka azawumatana n'umwami we. I know who I'm after. Nje rero mfite ibyo navuga utavuga kuko cyari muto. Kuko ubivuze utinya ko imisi zakuvuguruza. But me, I'm on an age where I can speak principle. Because time has proved that what is godly remains through circumstances. Simple. Thank you for light. I like that. Put more. Nimbari nindi nyuma uzongeze volume rwose. Simura kubira abantu umwijima. No, good. Rero uyu munsi turavuga mami yakoze kuri subject ya heavenly intervention,
prayer supernaturally, amasengesho nk'urufunguzo rw'ubutabazi ndengakamere, intervention above circumstances. I speak prayer, and then ningira Imana tugafata kawana aho gusa, kawana. Narinze ko dufashe n'umwanya byo basengere mwese, anoint you, touch you and impact you, ariko nibishaka ntibibi. But within this hour prayer, usaragurike, ushake Imana nk'uwayitaye, uyifate nk'aho ugiye gucika. I mean, do what you never do in life. Uhigima, urabizi bivana n'inzara. So ngiye gufata sample y'umugabo wa mbere yitwa Daniel and his companion. Sinzi nimba biri hari. Good. Yes, good. Ndagera hari. Kamera bene yihangane rwose ajya nkurikirana nta kibazo. So Daniel naba n'inshuti ze ziriya scripture mwazifata. It's something powerful. Number one, this young man bari batoya hamwe n'abandi, bari young. Daniel icyo umwami, hanyuma rero bari batoya, umwami watoranya kuri criteria avuga ngo they are handsome, bari beautiful, bari uburanga bwiza. Number two, not only physically fit, ariko bari na mentally bari smart. Noneho number three, bari from nobles family, bari bavuye mu miryango y'agaciro. Three things: bari handsome, bari beza mu maso, uburanga bwiza. Number two, bari physically fit. Number three, bari smart, bari bafite ubwenge. Kuko buriya abantu benshi ntibazi ko abarokore ari smart. Nanjye nasigaye abarokore kera, nabonaga navuga se abarokore ko ntarabona umurokore uri smart kabisa. Najyaga mbona abarokore nkabona ari nk'ibicucu gutyo, ndetse numva ntanasenga cyane kubera ko nabonaga batirisha n'izina rya Yesu. nkabona ngiye icyo gihe nari karateka ceinture noire mu style y'abayapani bita shotokan, ntera umugeri hano gutya, n'umwana mu mujyi wa Kinshasa mbyina rock and roll na kukudendo, mbese mvanga rumba la samba, ubuzima naraburiye neza kandi n'amashuri njyamesa. So rero nabona abarokore nkabona n'abantu basa n'abacucu bareba hasi, basa n'abagowe n'ubuzima, ntabwo baseka, ubona baseka nk'aba nonera igiseko. So numva abarokore just abanyabahungu rero Daniel na Meshach na Shadrach na Abednego, bivuga ngo umwari avuga ngo muntoranyiriza abasore bafite uburanga bwiza, handsome, beautiful. Number two, bakomeye. Three, bavuye from noble families. Nimutoranye gusa injatsi mushake bavuye ahantu hazima, abana b'abami n'abashushefu, abana bazima, 0 fault. Number three, babe smart enough kugira ngo bige bamenye ko bafata amahame y'ubwami. Why? Because after training bazaserving ibwami. So buriya criteria yo gutoranya babatoranya bafite capacity, potential yo kuzaba bakomeye. Amen. Amen. Rero mu batoranye specifically bafite physical fitness, bafite mental fitness, bari holy in the body, bari na holy in the soul. Bari abanyabwenge bafite smartness, batekereza bakomeye. Hanyuma mu banoranyirize bakore training 3 years. What kind of training? Number one, bige ubwenge, bamenye astrology. Number three, bashobore kuba baserving ibwami. When they get knowledge, baba 3. Hanyuma rero abasore barabajyana. Fit physically, fit mentally. Ariko hari indi fitness ishaka kubaha, yabashaka kubaha fitness y'amadayimoni, fitness spiritual. Noneho abahungu nabo Imana ishimwe bari babaye fit mu bumana. Barabwira umwami, umwami arababwira barye neza. Buriya hari relation hagati y'ubwenge no kurya. Science ya province ko technically
utakonsantiretinga hatari poroteyine wafashe. Buriya abanyafurika ni mirako. Ntabwo ndakubwira ukuri uko uretse ndababwira ibintu rwose gufokasinga nka 30 minutes mbese ubwonko buri one place, ukongeraho indi saha, buriya we just result ya miracle. Kuko biriya bisabye kuba warariye, ufite protein, ufite iron ihagije, ufite ibintu intungamubiri ziri strong. Niyo mpamvu tujya kuri faculty ukabona undi harasoma agaramye gutya amasaha 8 ari kuri computer, wowe wagira imwe ugasinzira. Buriya n'inzara irimo n'intege nkeya zirimo. Okay, anyway. Amen. So abatoranya aravuga gutya, abana mbere ko biga amasomo babanze barye na physically, kandi barye ibiryo by'ibwami kugira ngo babe fit, baconcentrating, bagire resources. Umwami arategeka, guess what? Bakabaha ibiryo by'ibwami, ubwo harimo meat buri irafasha, meat for priest. Bakarya inyama z'ibwami, ariko izo nyama zikaba dedicated ku mana zabo before you eat. Izo nyama zikaba inyama zitari gusa physical, ariko ziri na consecrated. Noneho kugira ngo nibazirya bakonekte n'imyuka yabo, ariko none babe for physical, ariko babe connecte na inside, bagira ikintu. Daniel arabibona, Meshaki arabibona, aravuga Mungu wangu we, ataka maidamaje ni yakwa, nubwo ibiryo ari iby'ibwami ariko biranduye. Nitubirya turakonekta n'imyuka, kandi twota n'imyuka bizatubuza gukorera umwuka w'Imana. So abwira ababose, please can you spare us this? Nawe umuyobozi aravuga, ninanga kutabaha ibi biryo banyica nanjye, because it's an order. I'm at service. I have to serve you. The king has demanded me to serve you this kind of food. Hanyuma babwira uwo wayoboraga, please give us like a few days, 10 days. Look at us. After 10 days, upimurebe. Nusanga twaranutse, twateze ibibazo, that's okay. Ariko nusanga after 10 days, turi bien. Noneho urumva impamvu yacu. Umugabo erega arabaserva 10 days. Barya ibishyimbo, niko bavuga mu Kinyarwanda. Barya n'akabogeri n'akaboga, mbese barya light, barya ariko bisengewe, bitasigiwe ibadayimoni. Mwibuke ko ari ibiryo bw'ubwami. Sometimes, let me break see, hari abantu bakora ibyaha kuko ibyaha ari igisirimu, cyangwa se wamugani abanyarwanda mugani mubi, ariko ngo n'uwarya imbwa yarya inzungu. Umugabo umwe yaratanze itangazo mu gihugu kimwe, ndavuze ku mpamvu z'akazi, aravuga gutya, muri iyi minsi 40 y'amasengesho, ejo ni serie ntimukarye, kandi muri iki cyumweru cya nyuma ntimuryamane n'umugore wawe nubwo yaba ari umunyarwandakazi. Icyo gihugu bemera ko abanyarwanda ari beza, ariko niko yavugaga. Mu yandi magambo, hari umuntu uvuga ngo nubwo wasambanya ariko wasambanya n'umuntu mwiza, mu yandi magambo usa neza. But sin, still sin, even if you do it in an executive way. Sin. Icyaha kiranduza, kiranda imbesiri, kigucesha agaciro, nubwo cyaba gikozwe gifite form nziza. And people struggle with form. How gushaka form. Icyaha ni kibi, kikuvana mu bwiza bw'Imana, even when you look good. Because purity is power. And impurity is powerlessness. Umuntu udafite icyaha yakureba mu maso gutya. Umukobwa mwiza sucana nushobora kureba umuntu mu maso adafite icyo yirega. N'umukobwa wanduye mubi nufite amaso areba hasi, kubera ko she can't lift up. She's shameful before God, before people. It's not about your skin or your eyes or your makeup, because you can make up to die.
bracket. Umugabo abaha ibishyimbo, ariko ibishyimbo biri mu Imana biruta inyama ziri mu ibyaha. Abaha ibishyimbo, barya ibishyimbo, barya utubogera ariko turi pure. After 10 days bajya kubara basanga bari even more handsome than before. Basanga wow, baravuga wow. Isi cyo gusa basanga n'ubwenge bwabo 10 times. Bafite smartness iri hejuru. Basanga wa mugabo bwa at least ubu ngubu umwami ntako yanziza ko ntakoze devoir yanjye. At least forme yanyu na apparence yanyu iramvuganira. So go on with your bishyimbo. Njewe nzajya njyana inyama zanyu n'amaji yanyu wanjye kubera ko ibishyimbo byanyu birandefanda. Ariko si bangaga inyama gusa, bangaga the spirit behind. Very important. The spirit behind things can kill you when even the appearance appear to be glorious. Very. Hanyuma rero bamaze kuba gutyo, umunsi umwe umwami araryama. Araryama, vuga ngo araryama. De ararota, vuga ngo ararota. Tuwa aribagirwa. 4 ahamagaza abapfumu, abakonikoni. 5 abasaba indoto, abasaba n'ibisobanuro. 6 bamusaba indoto kugira ngo bamuhe ibisobanuro. 7 baramubwira banza duhe indoto natwe tuguhe ibisobanuro. Baramubwira no ntibyabayeho, ntaho byabaye, wowe duhe indoto tugusobanure. Nawe aravuga kugira ngo menye ko ubusobanuro ari bwo mubanze mumpe indoto. Iyo rero iyo bayita equation a multiple nkoni. Reka mvuge gutyo, iyo ni equation c'est naturel. Kuko naturellement barabwira gutyo, nta n'umwami wigeze asaba abagaragu b'icyo kintu. You ask us beyond what we can afford. Wowe duhe iki? Duhe indoto tuguhe ubusobanuro. Narabwa ubusobanuro mwabumanipira. Ariko indoto zo kuko ntago muzifite. It causes supernatural to give you what you can't know naturally. This morning, God has an answer to the supernatural challenge you are facing, so that you can know what you couldn't know except by supernatural intervention. Heaven have to intervene for you to catch, to understand, to know what you shouldn't know. Because the challenge is beyond natural limits. Simple. Noneho umwami aravuga, sasa ndabasaba indoto mukambwira ngo nyibahe mumbe explication. Simbaha n'indoto, simbaha na explication, nabasakagaho ndabiretse, ndabica. Ifin mutampaye bibaye ikibazo cya desperate. Ndashaka ko munyumva neza, because some of the situations mu facing birenze natural. Mbabwiye inshuro maze gucika ku rupfu n'inshuro maze gusurvivinga birenze natural. Nabaye mu Rwanda, nagiye mu Rwanda 1984, 10 years before the genocide. Subira mu Rwanda 94. Between 97 and 99 najyaga kutangira church kuri Goma, nciye hariya muri ya nzira muzi, ugatambuka gutya batwitse imodoka inyuma n'indi imbere, utazi how to survive. Umunsi ya ndege yamaze bakozi b'Imana bajyaga Iminembwe, I was there to take the same flight, and I was number 1 kuri light nyuma y'aba Yuda babiri, Boaz na Noah. And with my wife supposed to take that.
indege yaguye hariya Abidjan bagwa mu mazi acamo umunyarwanda wavutsemo how support ukaze flight iransiga. So rero iyo nkorera Imana nyikorera nkaho ejo ntazabaho. So I can't play game like you play game sometimes because I have a sense of emergency. You're ufite a sense of emergency hari ukutabitwitwara ukuntu. So rero nabivugiye iki nabivugiye ko umwami yavuze ngo if you don't give the answer you will die. Ndabwira umuntu wanga ufite ikibazo kiri mu buhitane. Cyabi cya police, cyabi cy'impapuro, cyaba limite za murenze. You are in a good place somehow to cry properly to heaven which can my God. You are urahanu. I mean, uko bigenda biba desperately birengera bigusunikira Imana. Because a good test, a higher test will give you a greater testimony. So arababwira ikibazo ntabwo kiri cya tera imbere gabanuka. Ikibazo cyageze death or life. Yo bigezaho usenga neza. Yo bigezaho bya death life ntabwo usaba kafe. Ntabwo usaba Red Bull. Utogota masakanuye nta bitotsi kubera ibintu byabaye seriously. Hello. Then hanyuma bafata itegeko ko bagomba kubanyunga bagenda baratanga itangazo. Ejo abamajisi bose bazapfa, ababikorikore bazapfa, n'abandi bazapfa, n'abashakasha bazapfa. Ejo muzapfa, umwami yarakaye muzashira mwese, ejo muzapfa. Bazabaca imitwe mwese kubera umwami arashaka ansa ntimurayitanga. Ejo muzapfa. Daniel bamugeze inkuru ntaramenya ko byavuzwe, yumva inkuru ngo ejo mwese nawe urimo muzapfa. Ejo muzapfa. Yumva inkuru tuzapfa nyine turapfira siki. Bivuye ngo yegera Anok umuyobozi w'inkone ayibaza serious, what's the matter? Tell me the details. Arambwira ikibazo ni iki. Umwami yaranose 1 2 aribagirwa 3 asaba indoto ze 4 explication yazo 5 vuba 6 kuko mutazitanze murapfa. Hanyuma abwira Arioke njyana ku mwami, take me to the king to ask what? Time to do what? Pray. Not just time to time. Give us time. Bivuga ngo amuha n'igihe azaza kumuhera gisubizo. What I need is just time. Because I know somebody is in heaven. When the natural is saturated, the supernatural can be activated. When the limitations are done, somebody can do something. Give me time. Nande wavuga uti, give me this night. Give me these 2 hours. Just grant me this and you will hear from me. Hanyuma aratangira. Icyo umwami asaba, icyo umwami akeneye, icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije, kuko nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse Imana. Ugashaka kuvuga kereka heaven, kereka Imana. Zitaba Ottawa muri quartier, zitabana n'abantu, zitaba Nyamirambo. Imana itagenda mu bantu. Heaven have to intervene. Kereka zitabana n'abafite imibiri. Imana yacu ntibana abafite imibiri.
iba mu bafite imibiri, ntabwo ibana nabo, iba muri bo abayemereye. Nicyo cyatumye umwami arakarira uburakari bukabije, ahera ko ategeka iki? Kurimbura abanyabwenge n'i Babuloni bose. Niko ingoma nka ku nama ngo abanyabwenge bicwe, bajya gushaka Daniyeli na bagenzi be, nabo ngo bagire bite? Ariko Daniyeli asubizana ariyoke n'umutware w'abasirikare barinda umwami ubwenge no kwitonda. Ubwo niwe wari ugiye kwica abanyabwenge b'i Babuloni. Abaza ariyoke umutware w'umwami ati, niki gitumye harabaho itegeko ry'ikuba danje rivuye ku mwami? Nuko ariyoke abisobanurira Daniyeli. Daniyeli ahera ko asanga umwami. Igikurikiye mu isome. Nipe wakati tu na nakupatia rendezvous. Nicyo nuko Daniyeli ajya mu nzu ye, abwira bagenzi be Hananiya na Mishaheli na Azariya kugira ngo bagira bate? Vuga cyane. Mpa sinonime. Nyongera kandi. Akandi. Yes. Abwira bagenzi be muzi wanje. Kuya muze kuri basement ya Goshen. We are in danger. Either we get the answer or we are dead. Iyo veye urumva harabayemo cafe na Red Bull. Nta mwanya. Noneho Hananiya binginga Imana yo mu ijuru apana yo hasi. Ibyo ibihishwe ngo bagirire imbabazi, batarimburanwa n'abanyabwenge bandi b'i Babuloni. Nuko mapratala ibyo byahishwe bishurirwa Daniyeli mu nzozi yarose. Ryari? Bisubiremo. Nk'irya none? Yes. Ryari? Nijoro. Iri joro ribi ryawe. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Imana rihoreho, rihimbazwa iteka ryose. La prata likrikita la bro pashate lengala makroko teleba. Maze Daniyeli ashima Imana yo mu ijuru ati, izina ry'Uhoraho rishimwe kabisa. Diri baba ashima Imana yo mu ijuru, izina ry'Imana rihoreho risimbazwa. Genda hasi. Ta la 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 la. Go on. Naringize ku verse nkakombi harya. Janda gusa ndakubwira. Nicyo cyatumye nuko. Go. Go. 19. Aho. Nuko ibyo byahishwe bishurwa Daniyeli. 20. Next. Okay, let me go for the next. Okay. Ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose. Nuko ubwenge n'amaboko n'ibyayo iyihe Imana niyo inyuranye ibihe n'imyaka, niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza, ikabaha kumenya. Ndugu yangu, he changed time and season before. My God. 22. Kandi ihishura ibihishwe byahatagerwa. Izi nibyo mu mwijima, umucyo ubana nayo. Izi byo mwijima. 23. Ndagushimiye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasokuruza, ariko wowe ubivuze bagutikura, kuko basokuruza bawe bararaguzaga bagaterekera ruguru
bakicara n'utugo oda nabaraguza gusa sogokuru wawe rukabavugiye imbere y'Imana batagutikura. Hanyuma nzokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi unsobanuriye ibyo twagusabye kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Ajya kureba umwami rero, hanyuma biramubaza uransobanurira wowe? Arasubiza arabwira aho yasingiye we, arasubiza ariko mu ijuru. Bisubiramo gatatu, ariko mu ijuru harimo ako agasubiraho kabiri. Wanyongera akandi kamwe akanyuma. Nubwo ngewe atari ngiri bugusubize, but heaven is not empty. Somebody is in heaven, and this who is in heaven, it does not only explain, show, demonstrate, he reveals. The difference between revelation and understanding and observation may be physical, understanding may be mental, but revelation is above comprehension, above observation. It's just another level. Iyi Mana yacu ntabwo ikwereka gusa, ntinagusobanurira gusa, n'ibidasobanutse n'ibitagaragara. Ariko mu ijuru harimo Imana ihishura ibihishwe. Iri jambo ihishura, it's revealing, it's just revelation, what is hidden. Kandi niyo yeretse umwami ibizaba mu bihe bizaza. Iri joro Imana iguhishurire ibizaba. People don't believe God can reveal things unknown. Nabwira mu musore ko namenye umugore wanjye 3 years before I confirm, because young men don't believe that God can literally tell you the person, the name, the size, even the color of the eyes. Ariko kubera iki everything become Facebook, IG, and then they don't believe in God who reveal. Uriya mugore naramubwiye gutya, ntabwo namubwiye ngo uzaba fiance, namubwiye ngo uri umugore wanjye. Arambwira ndabizi. Hanyuma ndamubwira maze imyaka 3 mbizi. Arambwira nanjye ndabizi maze 2 mbizi. So to fix amatariki. So ikibazo gihari, you no longer believe in God who reveal. Kuko ikibikwereka nuko, why are you in Ottawa? You never ask why shouldn't be in Edmonton. Why can you fit in Ottawa and never be curious to know why should not be in Hamilton? You should be somewhere you're sure that you get from above. But you feel comfortable to be somewhere where you don't have any revelation on why you are there. Shame on us. But thank God there is a God in heaven who reveals stuff. Ngiye kuba pastor full-time minister, nabwiye Imana I have to go. Arambwira, yeah, you have to go. And I was in the midst y'akazi keza. Mbwira chef wanjye, I have to quit. Chef arambwira, sinkwemereye, because you have 2 kids and a wife. You take care of them. Arambwira, yeah, but I thought about for years. Arambwira, no, sinkwemereye,
nimba rokorera Imana nanga korera Imana. Ndambwira ariko ntabwo ari ikibazo cy'uko nzabaho, nta mahoro ngifite, ndumva ndi nka Yonasi nsigaye hangaye n'iki kigo cyahomba, kubera ko nzabaho ndakwiye kuba nawe muzatunga ubu ndakwiriye gutunga. It's a loss for you and for me. Arambwira no ibyo bintu Masasu wazamutse mu mutwe. Nambwira ariko arambwira give me proof. Hari abanyamerika ufite ntabo, hari abongereza ufite ntabo, so how will you live? Nambwira yes, your only second question. First question, has God spoken? Not have you planned. First revelation, then plan later. Imana imbwira ajya mu Rwanda ntirwasaga neza at all. Rwasaga nabi cyane. By the way, the poorest country, hakubitemo na jenoside n'ibindi, ntabwo Rwanda rwasaga neza rwo kujyamo. Kandi icyo gihe nari ntangiye kumera neza Kinshasa, harimo n'amaturo ya diyama mu gikapu. Bashiriye diyama mu gikapu. Amaturo diyama yari mu gikapu. Kinshasa rwose nakubwira n'umushumba wari uhari na church. Hana nakadiyama gutya kakabuye gutya mu gikapu. Ngo ni ituro ryanjye. So nanjye kuba muzima, ntangiye gukubita karavati, ntangiye kuba revera. Ariko Imana iravuga pack your stuff, go to Rwanda. Nari mfite shwa ebyiri, eza kumvira cyangwa kutumvira. Uyu munsi mba ndi Canada kuko nabwiye Imana wantumye Ottawa. Urantuma mu Rwanda 94, basi ntuma Ottawa. Ubone ko ndakora mission neza. Ariko hari abagomba kujya Ottawa n'abandi bagomba kujya mu Kigali. Ikibazo ntabwo ari aho ujya, ni ikibazo ni hamwe n'andi uzaburi. Ikibazo ntabwo ari aho uri, ikibazo ni uhabeshejwe n'andi. Simple. So ndarota kwira ijoro nidupompa ya saha yacu kuko ni mu ngira. Iriya saha ni itegeko, twagafasha abiri kandi mujya mufata atatu bamwe, ariko uyu munsi ndabasaba imwe gusa. Ariko mumaze kujyamo neza mwumva icyo mukora, kuko hari abantu bakora ibintu by formula. So Daniel yagize challenge iri supernatural. Ikiri supernatural gikenera answer iri supernatural. Kandi ubuzima bufite ibibazo biri supernatural. Urugero, how can you know the woman you're gonna marry or the wife, the husband you're gonna? You don't know any formula. Kwiga menshi ntibihagije, kubasa neza ntibihagije, kubavuka heza ntibihagije. So what guarantee do you have to get married, to build a real family? None, except heaven. We are 34 years with my wife. Today I love more. Ndamukunda uyu munsi kuruta igihe namukundaga icyo gihe, ko harimo n'ibibazo byinshi ndasobanukiwe. Ubu none namukunde na proof yongeyeho na experience. Ariko experience yaje nyuma, habanje kuza revelation. Arambwira niwe, sinarinze nimba seka cyane, sinarinze nimba tuzabana gute, ese ubundi azabyara ate, ese ubundi azamera gute amara kubyara, ese ubundi azamishuta ate. So questions zirahari. Ariko yuzi ko hari Imana mu ijuru ihishura ibihishe, yuzi ko hari Imana ivuga itari ikiragi, yuzi ko hari Imana bapfukama ikitaba, yuzi ko ijuru itari empty. Nakwambia uratinyuka. Imana igufashe mfashe tuyishakana umwete muguru mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Ngiye ku muntu wa kabiri. Ndabona bangati amashanyarazi. Go for help. Yeah. So uwo yari umuntu wa mbere. Mwize aricyo mwize? Good. Uwa kabiri twaje Usafat, kubera ko nta mwanya afite mbabwire nk'amakuru. Is that okay? Can I tell the story? Usafat yari king, hanyuma arimo arabyuka bamubwira ngo urabize n'ibindi, ufite free nations zikuruta, zakikiye, zaguteye, so deal with. Hanyuma Usafat amaze kubana afite wa mugani free nations zimukikije, zimusanga ahitwa Engedi, atazi ko ari bukire. Then suddenly Bibiliya ivuga ngo agira ubwoba.
agira ubwoba, agira ubwoba. Iyo watewe n'ibikuru tugira ubwoba. Ndabizi ko hari abafite imanza muri iyi minsi bagomba kwitaba, ufite ubwoba bwo kuba deported, ubwoba bw'ikizamini, ubwoba bwo kubura dote, ubwoba bwo guterwa indobo, ubwoba bwa kansa yishe ante, yishe sagrama, nawe urukumva akantu kakirigita mu ibere. So you're not sure ko bitaba ari ibyo byagarutse. Ubwoba, uzi ko ubwo sinabuvuga, ubwoba burakabura muri umuntu wabwo, buragapfa bwonyine, burakahambwa nabi mu kiringiti, burakabura fiyanse, ubwo mushakira igitutsi, burakabambwa ku giti ndibuveho, ubwoba burakagira amadeni gusa, nabwiye Imana ninandika igitabo kitari general topic nzandika ku bwoba, kuko nabonye ariyo ntwaro ikomeye y'umwanzi cyane. Nanditse ibindi bitabo buri manyo n'ibindi, ariko kimwe na topic general ubwoba. Kandi icyo gitabo nakizanye mu French, nakizanye mu English, nakizanye mu Kinyarwanda. Kutagitunga ni icyaha, kutagisoma ni akaga, kutagisharinga ni shame. So urahitamo ibyo ufata. Icyo gitabo kandi igiciro cyacyo ni relative. wakigura 5K bakita platinum price, wakigura 3K 4K bayita gold price, wakigura 3 to 5K ariyo iri diamond price, gold price, wakigura 2K ariyo silver price, wajya kuri bronze price, yewe harimo na iron price, na stone price, na soil price. Minimum ni 500 cyangwa 50. And Yosafati agira ubwoba kuko bamubwiye ko free major nations zamute, ariko ntiyagarukiraho gusa, atangaza kwiriza ubusa. That's the best reaction ku bwoba. Fasting and prayer can remove fear. Atangaza kwiriza ubusa, atangaza fasting, atangaza, aravuga, yes, I know I'm attacked, I know I'm under, but something has to be done. Atangaza kwiriza ubusa. Reka mbereke cyanditswe kiraha niki. Hanyuma y'ibyo Moabu n'Abamori hamwe n'Imoabgani, it makes free nations. Batera Yoshafati bajya kumurwanya, la pratelenglema, maze haza abantu bamubwira Yoshafati bati, haje ingabo nyinshi ziguteye ziturutse Siriya hakurya y'inyanja, kandi dore bageze Hasanoni cyangwa se Engedi. Ngaha Yoshafati agira ate, kandi bitemerewe, fear not. Aratinya, ariko ntiyagarukiraho. Amenya ko umuti w'ubwoba ni ugushaka Imana. Yihatira gushaka Imana, ndetse si kenyeji. Ategeka Abayuda bose, give me the word, vuga cyane, subiramo,
umuntu yakuba se bihuriye hagati ya fasting na fear. That's the weapon. Prayer can remove fear. Fasting and prayer can remove fear and pump up your faith. Alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire the Lord, and he proclaimed the fast for all Judah. Urabizi hangaha ndashaka umunsi umwe muzarakara mwese aba Ottawa mugakora general fasting y'abarokore bose mukarandura LGBTQ muri Ottawa. Ivana kolera mukagira marche buri muntu mu cyumba mukavuga tujye guhindura ibintu hano. Ariko bisabye ko haba general fasting kuri ibintu. Alarmed. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru bose funga tumbu. 14 maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Yazini mwene Zakariya mwene Benaya mwene Yahere mwene Mataniya umulewi wo muri Bene Asafu aho yarari hagati mu iteraniro la Prata. Aravuga ati nimwumve yemwe bayuda mwese mwe. Najye kuvuga ngo mwese abanyawutawa mwe mwese abanyakanada mwe from sea to sea. Nawe aturage bi capital hariya Yerusalemu mushyira Ottawa. Nawe mwami Yoshafati uku ni Uwiteka avuze mwitinya. Bwira mugeza ngo witinya museke byo ngo witinya. Mubwire neza ndi witinya. Niba ari nyoko bukwenze shyura amande mubwire ngo witinya mama. Witinya mwitinya kandi mwe gukurwa umutima nizo ngabo nyinshi kuko urugamba fasha urugamba ya urugamba atari urwanyu. Nanye ngahanura urugamba surwawe. Urwo rugamba surwawe. Urwo rugamba surwawe. Urwo rugamba sigwawe. Urwo rugamba surwawe. Rufite nyirarwo kandi ari burukure mu nzira. 16 ejo muzahamanuke mu batere dore bazahamanuka hatera hajya isize muzabasanga aho ikibaya yerere mu butayu. 17 is nice. Muri yo ntambara ntimuzagomba kurwana. Hari kurwana utarwanye. Mugire mute muzahagarare mwireme inteko gusa mwirebere agakiza Uwiteka azabaha yemwe Yuda nabe muhagare gusa mwirebere. Mwitinya kandi mwe kwiheba ejo muzabatere kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Noneho 22 batangiye kuririmba no guhimbaza Uwiteka ashyiraho abo gucira igico. Iyo ni bayitambiscade n'abamowabu abamori abamuni n'abamowabu nabo ku musozi Seriya bari bateye ibuyuda baraneshwa. Ariko sindabivuga neza. Nuko abamoni n'abamowabu bahagurukijwe no gutera abaturage ba musozi Seyiri ngo babice babarimbure bwose. Nuko bamaze gutsemba abiseyire baherako barahindukirana. Mbigisubizo nyongera sindahagera. Hanyuma abayuda bageze ku munara wo burinzi wo mu butayu basanga ingabo zose zabaye mama hiramba yaho ari nta numwe. Nanye ngahanura reka ibiguhagurukiye bibende imirambo gusa. Uhagera usanga byaranje. You know, you can fight without fighting, because your enemies may fight between themselves and leave you free. Then people gonna see your victory without you fighting, because God is able to clash. Yeah. Ariko behind harika fasting. Abantu bavuga ngo kutarwanye ntabwo yarwanye physically ariko harahandi yarwanye.
yatangaje kwiriza ubusa no gusenga bitkeya. Mbongera abandi se gakeya kandi Esteri n'abajabe aho n'ahandi hawe power prayer, kuko niba icecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. This part ijindakaza cyane, and I told God never allow solution to come from somewhere else. Use me. Nabyumvise? So you can choose to be out of solution or to be the answer. Masasu, I don't want God to bypass me. I tell God, here I am, use me. I'm still breathing. Kubwira umuntu ngo niwicecekera solution izava ahandi, mwene magambo wahawe privilege to serve, ariko wa so Imana iracyafite andi madesk aho yafata solution. Ariko ibingibi bisomye ngo wahombye, kuko you should be the one. Muri kunyumva neza? Nyamaze rero aravuga sindaje guturutse ku bandi, ariko wowe n'abenzu yawe bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngobe umwamikazi no kugira ngo ugire akamaro ryari. Vuga cyane. Nyongera. For such a time like this. Imana igufashe ubwo isura abandi kabohereza nawe ndi kurengana. Yeah, you can really be, God can bypass you. Imbwiye ngo njye mu Rwanda narayibwiye untume Stuttgart Orawa Brussels mbe missionnaire i Burayi. Nibura basi cyane cyane ko nari nkumbuye akanyama karisiri n'agaciri ka peremana. Imana irambwira Masasu, ntabwo wavutse umunyarwanda by accident. Igihe nk'iki nicyo wavukiye. Bari abantu ubona anyereka NGOs zitwara ibiringiti n'imbegeti n'ibindi. Arambwira urumva abanyarwanda bacitse ku icumu n'abandi bose bakeneye ibiringiti n'imiceri gusa, bakeneye n'inkuru nziza y'umusaraba. Arambwira nutajya mu Rwanda iki gihe uzaba umisinze opportunity yo guhesha ubuzima bwa gaciro, ariko ubutabazi buzaza buzava ku bandi, wowe uzaba utakaje amahirwe yawe unique. Mbwira madame nzi ko ari bumfatirane uyu mwana mumbe, umwana w'amaboko mumpera amashyi. Ndagenda namubwira chérie, je pense que je dois aller au Rwanda. Arambwira so what? How do you wait? Pakira ugende. Nahise kwambwira urasiga uragiye mu Rwanda utwana tubiri 4 and 2 years, so uragiye. Kandi ubwo nandi kwandika igitabo ngita gutyo siga thesis nandi nagize 3 mois ya start degree indi ya kabiri nshaka kubona. Ndahaguruka nza mu Rwanda rwa 94 July end. Nge sindi umusirikare, ntabwo ko ntarakora ku mbunda. Masasu rwose namucaka mu yewe n'ingando sindayikora. Igisirikare nzi nicyo mu mwuka ndakizi pe, ndi sasu kabisa rirasa. Ariko mu mwuka ibyo hanze bibyo kwangana byo gutera grenade by'abasanze Sheikh Sande Fe sans avancer sans reculer, ibyo ntabwo mbizi. Icyo nzi ni ukurasa. Kuko mpaye icyumweru kimwanga Ottawa kandi naje nakora patrol ngasirikira hano nkakubwira ari araframaso hari avenue gutya hari iki. In what I can tell, nakubwira exactly which spirit domain here. Hanyuma Esther amaze gukosorwa kuko yari afite fiya y'umugabo maze 1 month atamusura, fiya ya bene wabo
avuga ko nagenda bamwica, hanyuma avugira ijambo, aravuga gutya ngo verse 15 bamaze kumubwira ko aharaho. I like the verse 15 and 16 is kugira akamaro mu gihe nk'iki. Basimbutse 15 bazana yibagiwe, genda uteranya abayuda bari ishushanyi bose ugira mute, vuga cyane, hanyuma ubisaba prayer na fasting mubike ko yemeje umwami by beauty. She could say ndakora make up degree ya yunu kiriya gisaza kirasama nakyemeje ubushize ubu ntabwo abizi, none ndabikorera no gusova famille yanjye, ndakora make up, ndakora manikire, nzogokire, minwakire, sukikire, ngohekire, ndakora makiros, maze nze kumva imbere gutya kiriya ubushize naje ntarakora kuri 4x4, ndakora make up, ariko ntabwo yakoze make up, yakoze dye up. Amen. Yarafite cyose gukora make up, akora dye up. Dye up naga fasting, nukwibagirwa, nukwihotora, kandi ufite uburenganzira. Ariko dye up yaratsinze kuruta make up. Umugore maze bista total ryatangwa 3 jours ntabwo basa neza cyane, kandi ntabwo yakwemeza umugabo uri mu nyama. Ariko wamaze 3 jours murabiza makuru ntabwo ndinda. Acomotse gutya after ka croisade ka 3 jours ka retraite ka kandi ka 4x4 acomotse gutya mwana murebye avuga Esther ushaka iki, amutunga inkoni fataho mu yandi magambo atabana risk yo gupfa, fataho arambwira gutya icyo ushaka cyose nubwo yaba half of my kingdom ndakiguha. Akora arambwira mwami icyo nshaka nuko this evening come home for dinner, can't come with Haman. That was wisdom, that was revelation. Uratumira umuntu w'umwami ushakaho support, ukamutumira hamwe na enemy ushaka death, ukabivanga mu cyumba cyawe. That was supernatural understanding. Icyakurikiye nuko bariye asaba bisi, ariko hagati ya day 1 na day 2 habaye ibintu byinshi. Niho habaye Hamani gutwarwa ku igare, habaye Shemon, ariko heaven intervene, abayuda barakira, amavi prayer, mu gifaransa genou, mu kigande amavivi, muringara mabolongo, mu Kiswahili magoti, mu Gifaransa genou, mu English knees. Iliwa hari umupapanga umurota wangiriye inama, arambwira ngo Masasu bakundegeye ko you're not a good leader, you're just a good intercessor. Leadership is not about prayer, but you should plan too. And ndabwira mzee ntabwo zakazi nyoboye ubwoko buvanze, hari abo nyoboye bavutse bajya mu manza, hari abo nyoboye b'abanyedini version originalement rebelle. So njyewe naragiye ihene nzi ko rebelle ikora, ihene ni rebelle bayine zivuka ari rebelle. Mwesanga hari abaragiwe n'inka cyangwa n'intama, ihene zikwiye brushete. Ihene naraziragiye njyewe, ihene zirakaribwa gusa. Ihene ujya imbere ukazibura. Izindi nyamaswa zose leadership wise ujya imbere ukavugiriza, inkuru irakurikira zikagenda. Ihene ntujya imbere urazibura. Ndamubwira muzee abantu nyoboye cyo gihe Rwanda rwaruvanze, hari abantu u Rwanda rwari mélange amoko, abajepe bavuye Burundi, aba Dubai bavuye Congo, abarescapés de génocide bari mu Rwanda, basopekya abagiye, abahutu 120% version colérique, abatutsi 140% version. Abantu nari mfite nanjye ubu numijinya mu maso
wabarageza gusa ubwonko bwahe, but by knees baguhuriraho. Ibi ni ibindi abantu batavuga. Ntabwo wabwira umuntu wiciwe n'uwamwiciye ngo bicarane. It take heaven. Nubwo bikora politically baregera ariko ntibahuza. So me, I'm a leader not by power and understanding. I'm a leader by knees. Ubyumve neza. Niyo mpamvu imbaraga mubona bisisifita sekindi. For us, prayer is not an option. It's a must. Uzaza muri bisisi wese azaba ava hose. Twebwe amasengesho ntabwo ari. Thank God for Blaze and the team. Imana ishimwe ko bumvishe icyo kintu. Murakora icyacumi ku munsi mu gitondo 30 minutes. No. Yes. Saa sita 30 minutes. Kumugoroba 1 hour, it makes 1 hour, 2 hours and a half, which is the time for the day. Every Monday once time barakora patrol hanga abakecuru abajene abacyaba bacaye. Ejo bundi tuzajya muri retraite hariya sinzi aho hitwa. Tuzanyonga inda 3 days. So ntabwo ari uko twiyanga. That's how we fight our battles. That's how we change stuff. Nabwira no uyu munsi naje gusarura ibyo nakoze 2019. Ntabwo naje ngakubwira 2019, ntabwo naje kubwiriza umubazi. Uyu yadusanyaga amazi ko ari mwe n'uriya musore. Rimwe yaraje turi mu munsi wa gatanu muri third week. Areba gutya Timothy ahindukiye umugongo aramureba. Baravuze ataka gahungu arafata. Bamubonye Teddy. Neza mubwire ko bamubonye Teddy. Kari gapfuye. Urabona umuntu umaze 14 jours atarya afungura amazi gusa ku mugoroba. Noneho in between the third week nayo mazi yo ku mugoroba n'agacyayi agahagarika. Nagiye Gitega muri 2007. Bampa room yo gusengera muri Palais Royal ya Gitega aho bambi babaga. And then nari muri 40 days. Mwa akaji kitwa frito kari very acidic kamara kurika passion juice. Katobura igifu ukumva. And Gitega was cold that time. Ubungubu kubera imyubako Gitega iragenda ibashyuha. Hari hakanye Gitega. Njyayo 40 days. None muri wiki yo hagati, the third week, ndafata n'ikintu. I remember one time nicyeguje kuri balcon mu room imwe yo muri Palais. Ndeba gutya ishyamba ryo Imana irambwira Masasu ahangaha niho hari capital ya Rwanda Burundi. Hano niho papa wawe sokuru baje gufata indangamuntu. If you change here, you can change the region. Arambwira hano Gitega ha. Icyo gihe yari taraba capital, yaje kuba capital nyuma. That's 207. Hanyuma ndi kuva amaraso mu kanwa kubera aishinya. Mfite hafi nka 20 kilo. Ndibuka hari umudamu umupapa witwa Sandrali baje kumfata na mami. Ampobe yandebye gutya nari ntaragushano n'ubwana n'umusatsi gutyo. Shikudustani yakubita hasi araburuga n'inkuba yabonye umuzimu. But why do we do that? If a seed doesn't die, it remains itself. It causes seed to die and be buried in order to produce fruit and much fruit. So Christianity without renouncement is just a joke. Very great joke. Umukobwa wemeje umwami akiri umukobwa muba wa Kanda benshi bamugani wabaye Miss King. Bamubwiye ko bagiye kwica ubwoko bwe. Aho kureferinga kuri beauty yemeje umwami the former time, areferinze kuri fasting na prayer. Iribo effective kuruta ya mbere kandi irakoze.
ibibazo mufite muri famiye habuze igitambo kandi umaze iminsi ariho bakibwira ariko waranze. You take pleasure to eat, to sleep, to be just a normal believer. Ushaka vatiri nziza na kredi nziza, good enough. Ariko abazayibamo barafite value kuruta ibizaba aho bazaba. Mvuge ndi cyangwa ndangize? Mvugo ndi ndangize, mvugo ndi. Ezra. Uyu mugabo rero ikinshimisha nuko yagize n'isoni. Hari abantu batagigira isoni. Bazitamiye bazimize. Umva, maze ntegeka kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi hava kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu ngo tuyoboze inzira idutunganiye. Twebwe n'abana bacu bato n'ibintu kuyoboza biva muri fasting. Twiriza ubusa aho ngaho kugira ngo tuyoboze. 22. Kuko nagize isoni zo gusaba. Amen. Nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagenda ku ifarashi ngo badutabare kubabisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ariko bayishaka bose ngo abagire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko vuga ikindi, vuga cyane, shyiramo volume, nyongera, shimangirira. Nuko twiriza ubusa dusaba Imana yacu twinginga nayo igira ite. Now my question is, kuki Ezra yagize isoni ziki? Gutabaza umwami ukamusaba ramforo harimo isoni? Can you understand what I'm saying? Impamvu ni iyi. Iyo wigishije umuntu uko Imana ikora kaza kumusaba ubutukishe Imana yawe, nawe wishujuguje. So Ezra yabwiraga umwami, our God is awesome. He can do, he can make. Hanyuma agera ahantu avuga, okay, we need soldiers. Aravuga aho kubwira umwami ngo give me soldiers, kandi amubwiye ko he's handsome. Ndabivunjamo fasting. Sine munyuma neza. Was it right for Ezra to ask for soldiers? Yes, nothing was bad in that, except the king could say, what about your God? So he was ashamed to take God down. Sometimes we should be ashamed. Umuntu yarambwiye masa, ugiye kureba kanaka ukamukubita shida byacamo. Ndavuga kanaka no mupagani. Actually, yari my brother. Ngo kanaka yari my brother. Akora mu bintu bikomeye gutyo ngiyo hakurya. Hanyuma anyofaringa like, you know. Ndabiza trouble ufite mucece. I know. Ndajera amadosi yose. Mba kiriya kiraka ngikure. Ndabwira no. Arambwira why do you just naive? You naive. Ndabwira yeah, I'm naive, but I believe in this. You are not saved. Even if you're my brother, you're not saved. If you help me, you're gonna insult me later. Not only me, you insult my God too. Leave me alone, I'll fight it. Arambwira kabisa barokore mwataye umutwe tu. Ariko uyu munsi aranyubaha. And he speaks highly about me. Arambwira ngo Yoshua mumureke. Mwene magambo uriya mwaramuretse. Kuko sinemeye ko igipagani kintabara. Kugira ngo nagize isoni zo ko Imana yatukwa. Ndashaka kugira akantu k'isoni. Kandi ukisoni kuvuga ngo basi soni uzi kubwira umuntu ngo Yesu arakora
umwana w'umukobwa ukamukora mu gatuza gutya, ubwo se Yesu aracyakora cyangwa yaracuramye? Uzi gufungura umukandara gutya n'ipantaro imbere y'umuntu kwita dadi, agufate nka papa nawe mwabizingi nka, ubwo se uri papa cyangwa uri papayi? Ariko this is what is happening in the churches. Uzi kwigisha umuntu gusenga no kwiriza ubusa ukanamusoma. This contradiction. Uzi gufungura gutya, mujye mugira iso, gufungura gutya ugafungura gutya page ya computer gutya, page 1 porn. Ukumva unananduye. You should be ashamed. Kavuga no. Ntabwo navanga fasting na prayer na porn. Izi pornography ziranyanduza. Ndashaka purity, because purity mu bwonko nubwo ntawumbona. I don't want to be ashamed. I want to see God in the face without any shame. Not about being reverent or crying or impressing people. It's about to be pure. Shame. Nabwiye Imana rimwe na Imana, I'm ashamed kubona umuhungu wanjye. That time Joshua was not saved. He was not even godly. Ashaka gucuranga mu nzu y'Imana, nkavuga ntabwo uzacuranga kabisa. Ongera ntabwo nemera ibintu by'amadini. Amadini no kubona umuntu n'umupagane kubera yakuriye mu bintu by'Imana bizowerea, akajya kuri mikoro akaririmba kandi aririmba ibyo atemera. Kubera just ni music nkindi, erega do na fa na solo byose gipagani birasa. Do na solo birasa rwose. Nta do y'ikirokore na solo iki birasa. So akazamuka hari agacuranga ari umupagani, yaraye muri boîte agakora ahantu gutya ngo akakora bagenzi banje, akagira atya agakora gutya. Namubwira mwana wa njyewe ntabwo ndi umwana w'umunyedini, ndi warokotse mvuye mu muhanda, ntabwo nzaguteza ikinyedini cyakwicisha vuba. Abantu barapfuye barashize kubera kuvuka ku bapastori, kuvuka abasekuru b'abapastori bakamenyera Imana, akabisambaniramo, akabyandavuriramo, ntagire n'isoni. Uyu mugabo yagize isoni z'icyo yemerewe, yari yemerewe kuba yasaba ingabo, ariko ahitamo kudasaba kugira ngo uyu mupagani uzavuga ngo yafashije Imana, nayibwiye ko Imana igitabara, nabona ndamutabaje azavuga ngo wowe n'Imana yawe muri he. I bet ariko avunjamo strategy, ajya kwiriza ubuza no gusenga kugira ngo avuge aho gutabaza abantu zatabaza ijuru. Guess what? Yaratabaye. Masasu ibintu maze guhomba mu buryo bw'isi nkabirekura kugira ngo bidateze Imana isoni. Just kabireka. Bakakubwira ariko igipfapfu igicucu. Urabiretse tu Yesu, aho kugira ngo tutukishe Yesu. Ndabiretse.